Mnogo puta smo vas upozoravali na lažna ažuriranja za Flash Player, a pred vama je još jedno takvo upozorenje. Stručnjaci 3Track Security otkrili su sajt updateflashplayer.com na kome se korisnici upućuju na ažuriraju program na verziju 11.9.917 jer je navodno verzija Flash Playera koju koristite ranjiva i može biti iskorišćena za napade na računar. Ako prihvatite da preuzmete i instalirate navedenu verziju Flash Playera, instalirat će vam se i nepoželjne ekstenzije za Firefox. Neke verzije ovih ekstenzija Firefox je već blokirao, a antivirus koji koristi virus Total detektuju ovaj instaler kao adware, PUP, Potentially Unwanted Program ili kao trojanca.